Tungudhan pag-isahahan Tropical Cyclone Wind Sigla No. 1, hasur nga dapitan probinsya ng Eastern Samar, darahan Bagyo Basyang, nagdumarahin Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ang PDRRMC Pebrero 5, agud masiguro ang kaandaman ngan koordinado nga pagburbligan mga ahensya hapagresponde ha posible nga epektuhan bagyo. Ginpangunahan ang meeting ni Engineer Thomas Campomanes, hepe han PDRRMO, ngan Provincial Administrator Nelson Cortez. Gintagan doon ang kamahinungdanon han temprano nga preparasyon, strikto nga monitoring nga epektibo nga interagency coordination para masapsay nga disaster response. Ginmanduanan nga tanan nga local DRRM councils nga i-activate ang ira emergency operation centers, lakip ang barangay DRRM council, agud masiguro ang presensya han mga panguna nga response teams, padayon nga koordinasyon ha lokal nga pangobyernohan, ngan padayon nga pagmonitor ngan pagreport han bisan ano nga insidente. Iginhayag liwatan ka importantehan pagpatuman han preemptive evacuation ha mga lugar nga may hitaas nga risgo, ngan ang mahugot nga pagsunod ha mga disaster preparedness protocols ha ilarumhan operation listo. Iginpadayon han Philippine Coast Guard Station Eastern Samar ang temporaryo nga suspensyon han biyahe para nga tanan nga klase hinsakayan pandagat ngan watercraft. Ginsuspender gihapon ang mga klase nga tanan nga libel, publiko ngan pribado nga mga eskwelahan tikang alaunahan kulup Pebrero 5 ha mga bungto hasur nga partehan probinsya. Padayon nga nakaka-eksperyensya in igo nga dahin makasig nga uran an Eastern Samar tungudan maraot nga panahon. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.